Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ungahlamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze-ke okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahala nje, akukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke usengaphuza indaba ezinjengamanje ngakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngiletheke udaba-ke olushaqisayo ke eyisimanga-ke laphana-ke isihluku kudlwengulwa ugogo ona-75 years maqede bamklinya waze washona endlini yakhe. Usathuthumele umndeni wakaMazibuko ngemuva kokubulawa ngesihluku kukagogo wabo ona-75 years ohlaselwe emzini wakhe elele endlini ebusuku, bamdlwengula maqede bamklinya waze washona. Ugogo kuthiwa ubehlala yedwa, ababulali bakhe bambulale maqede bamklinyela endlini, kuphoqe ukuthi indlu ize igqekezwe, akukaboshwa muntu. Ngalesi sigameko akukaboshwa muntu, amaphoyisa aqale uphenyo. Senzeke emgingindlovu lesenzo lesi. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi ngine ama-comment section for uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke olushaqisa kangaka bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahala nje, kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ezishisa kulona-ke leli khasi-ke leli.